عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحاب تقالي كسو دوادا إن وفضل عن كعصين هذا أكو عصب تهاي سبسكرايب لايك إن هذا هو النوسي جبتنا كم أصلا لايك إنه صار 10 كانوا كوين يا مانسا إن كسو دوادا وأنا باللاوانينا نمبر 1 بورو دينسشو مسا وقف كسو هانيست بورو دينسشو تريد ganacsi decision go-aan emergency degdeg ah especially gaar ahaan regret qoomamo investigation baaritaan opportunity fursad digestion dheefshiid first floor dabaqa koowaad hash aamus postponed dib loo dhigay relative qaraabo entertainment madadaalo choice doorasho mase dooq ayaan kusoo celinaa borrow deensasho trade ganacsi decision go-aan emergency degdeg ah especially gaar ahaan regret qoomamo investigation baaritaan opportunity fursad noocay doonta ahaato oo kusoo marta fursad digestion dheefshiid first floor dabaqa koowaad hash aamus postponed dib loo dhigay relative qaraabo entertainment madadaalo choice doorasho mase dooq cashirkeena maanta intaasuu ku ogyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.